U redu. Naši natjecatelji su već ovdje. U ovom izazovu morat će probati razne poslastice i moraju pojesti što god dobiju. Može biti bilo što, mali bombon ili možda velika boca Coca-Cola. Što će biti? Saznajmo zajedno. Pa. Stvari će se zagrijati. Britney dobiva brašno, ali uopće nije uzrujana. U međuvremenu, Mindy očito nije sretna. U redu, onda, ali wow, pogledajte prekrasnu tortu koju je Nicole dobila. Vrijeme je da djevojke počnu. Čini se da Britney baš nema sreće. Pitam se što će učiniti s tim brašnom. Dobro, pažljivo gledaj. Hoće li to pojesti? Pa, očito nije ukusno, ali djevojke se zabavljaju. Ne vidiš svaki dan nekoga kako jede brašno. Britney, sigurno nešto smjera. Dobro, što ona radi? Ni djevojke ne razumiju. Dobro, napuni cijelu zdjelu brašnom. Što dalje? U redu. Zanimljivo. Što? Što će ona učiniti? Ne cijedi mlijeko? Dobro, i što onda? Izgleda da je ozbiljna u vezi s tim. Dobro, što dalje? Čini se da Britney treba prepelića jaja. Ali samo kad bi bilo tako lako. Britney, krađa nije u redu. Ali to je izazov, pa pretpostavljam da će poslužiti. Ili ne? Čini se da je ljuta mama stvarno ljuta. Vrijeme je za bijeg. Ovaj put izgleda da je prošla nekažnjeno. Nastavimo gledati što zanimljivo će napraviti. Izgleda da bi moglo biti nešto ukusno, ali mislim da neki sastojci nedostaju. Dobro, vrijeme je da prekopamo kantu za smeće. Pa, nije baš lijepo, ali pretpostavljam da je izazov. I mislim da je pronašla što je trebala. U redu. Sada, sve treba dobro izmiješati. Iako izgleda vrlo odvratno. U redu, ekipa, idemo dalje. Pretpostavljam da Britney pravi tijesto. Sada sve ulijeva u kalup. Ali pitam se kakav će biti rezultat. Pretpostavljam da će praviti tortu. Nice. U redu, što se događa? Je li stvarno pripremila drva za logorsku vatru? Pogledaj, gradi nešto otmjeno. Bit će šteta to spaliti. Da, naravno, za paljenje vatre trebaju šibice. Neka bude vatra. Evo ga. Pazi s tom šibicom. Oho, sve gori. Ali znaš što? To je zapravo zabavno gledati. Radi to u kanti. Nema šanse. I zatvori pokop. Nicole ne razumije ništa, ali Britney definitivno zna što radi. Vrijeme je da ga izvadimo. Što imamo ovdje? Lijep kolač imaš. I ne zaboravi ugasiti vatru. Samo pogledaj taj nevjerojatan biskvitni kolač koji je napravila. Ali budi oprezan. Mislim da je još vruće, ali moraš ga odmah probati. Pa, kakav je? Je li dobar? Kladim se da jest. Izgleda da je Britney ipak uspjela. To je sjajno. Pa, djevojke se očito ne slažu. A sada, Mindy počinje raditi. Definitivno joj treba pomoć. Vrijeme je da isprobamo tu nevjerojatnu tortu. Izgleda da osobni butler uvijek dolazi na vrijeme. Čak imaš zlatnu vilicu i zlatni nož. Vrijeme je da probaš tortu. Pa, Mindy, kakva je? Reci nam. Mislim da je super ukusno. Hej, zašto stojiš tamo? Moraš obrisati usne našoj ljepotici. To je bolje. Pa,
Kako je bilo? U redu? Izgleda da joj se stvarno nije svidjelo. A sada je na redu Nicole. Dobro, da vidimo. Pa, naravno, u ovom krugu Nicole je prava kraljica, iako Mandy uopće ne misli tako. Zašto je uzela sušilo za kosu? Oh, da! Možeš rastopiti krunu. Uostalom, napravljen je u potpunosti od čokolade, a sada se raspoloženje potpuno mijenja. Nicole postaje sumnjičava. U redu. Barem se nije pretvorila u svađu. Sada je vrijeme da probamo tortu. Izgleda vrlo skupo, a Nicole je sigurno ne planira podijeliti s Mindy. Ali hej, Britney, zagrizi. To je već bolje. I evo dolazi drugi krug. Što imamo ovdje? Češnjak? Oh, ne. Ali, mislim da je Nicole ovaj put imala više sreće. Imamo Skittles. A što je Britney dobila? Vau, nema šanse. Da, Mandy. Morat ćeš probati. Hajde, počni. Uf, ima li ona stvarno izlaz? Pa, naravno. Možeš iscijediti češnjak na baget. To je zapravo sjajna ideja. Ili možda ne. Ne izgleda baš primamljivo. I taj miris? Haj, pokušaj. Je li dobro? Mislim da ne. Ali djevojke se toliko zabavljaju. U redu? Osveta dolazi. Što ona radi? Puše balon? Što se događa? Čini se da ga predaje djevojkama kako bi mogle početi igrati. Ovo je zanimljivo. Da vidimo što će se sljedeće dogoditi. Nešto se definitivno sprema. Vau! Oštra igla. O, sada ima smisla. Vrijeme je da osjetimo taj neugodan miris. U redu, idemo dalje. Sada je na redu Nicole. Wow, dobila je tako zanimljivu poslasticu. Pogledaj kako boja svjetluca. U redu, mislim da je vrijeme da pokušamo. I način na koji to jede izgleda tako ukusno. Mora da je apsolutno ukusno. Ups, što se događa? Je li naša Nicole upravo promijenila stil? U redu, to je bilo neočekivano, ali to znači da ga možeš opet promijeniti. Hajde, pokušaj. I... da, stvarno radi. Mandy očito želi probati i to. Ali tko će joj to dopustiti? I još jedan posljednji pokušaj. Hajde. Nice. Koja boja bi bila sljedeća? Vau, kakav prekrasan zeleni izgled. Stvarno je zadivljujući. Ipak, ne slažu se svi. Ali sada je Britney na redu. U redu, istiskuje ga van. I ne odustaje. Pitam se kakvog je okusa. Wow, kruna? Imamo novu kraljicu, dame. Oh, da, i to više nisi ti, Mandy. Ali, što se događa ako istisne malo više? Pogledaj kako svjetluca. Doslovno je napravljeno od zlata. To je nevjerojatno. Kakav masivan zlatni lanac. Izgleda da će Britney postati najbogatija osoba na zemlji. Zlato. Još zlata, nikad dovoljno zlata. Što se događa sljedeće? I ona ima zlatnu kosu. Šteta što je zlato tako teško. Ali to je stvarno bilo zabavno. Cure, hajde, nemojte biti ljubomorne. U redu.
redu. Idemo u sljedeći krug. Prazna limenka? U redu. Nicole ne izgleda baš sretno, ali ipak. I Mandy se dobro drži u ovoj rondi. Ogromna zlatna boca. U redu, da vidimo. Britney počinje. Okay. Nice. Čini se kao da ima nešto unutra. Ups, Britney, to definitivno nije Coca-Cola. Hej, što radiš? Možda je otrovno. Možda ne jesti to. U redu. Čini se da ima još jednu ideju. Ej, pazi s tim. Nemoj ozlijediti djevojke. Zašto je to uopće napravila? Zgnječena limenka. Pogledajmo što će se sljedeće dogoditi. I te vezice, to je zanimljivo. Ah, Britney, imaš priličnu maštu. U redu. Idemo dalje. Okay. Sada je red na Nicole. U redu, da vidimo. Cijela boca Coca-Cola. Ali nije ga lako otvoriti. Možeš pokušat ovako ili onako. Još uvijek ne radi. Čini se da ima ideju. Okay. Odlučila je postati majstor borilačkih vještina. Ima katanu. To je bio snažan udarac, a sada je vrijeme za transformaciju i isprobavanje ove ukusne poslastice. Hajde, Nicole, pokušaj. Hej, kako možeš toliko piti? O, dečko, evo nas. Izgleda da je netko imao previše gaziranog pića. Ah, da. Najglasnije podrigivanje ikad. Sljedeća je Mandy. Pitam se što je unutra. Podizanje ove boce uopće nije lako, ali je sjajno kada imaš pomagača koji je uvijek spreman priskočiti u pomoć. Hajde, prijatelju, učini svoje. Okay. Ali čak i za njega boca je stvarno teška. Posebno kada te omete lijepa djevojka i zaljubiš se. Da, očito je pretjerao. Pripremi se, prijatelju! Jadna Mandy. Izazov s Nutellom. Mandy je opet nezadovoljna. Čini se da se Nicole sviđa. Aj, Britney. Ona je jednostavno oduševljena. Pogledajmo kako će proći ovaj krug. U redu. Ko ide prvi? Čini se da je Mandy. Neset, nebi, nasur, net, si. Nek sur style. Ne, nije tako jednostavno. Naša kraljica će to morati probati. Hej, zašto joj treba telefon? U redu. U redu, u redu, sada ima smisla. Kuhar će održati majstorsku klasu. Prvo trebaš procijeniti situaciju. Ulijevanje mlijeka u staklenku? Zanimljivo. Nice. To je definitivno potez profesionalca. Ovo će biti ukusno. Izgleda da gledamo kako se pravi nevjerojatno ukusan milkshake. Mandy je pronašla način da prođe kroz ovu rundu. Čovječe, ovaj milkshake postaje sve bolji i bolji svakim trenutkom. Naribana čokolada na vrhu. Da, hajdemo završiti ostatke. Da vidimo sviđa li se Mandy. I napokon je zadovoljna, a kuharica dobiva svoju nagradu. Pošteno je pošteno. Okay. Da vidimo što će Nicole učiniti. Koja nevjerojatna boja ima ta Nutella. I način na koji će ga pojesti je tako primamljiv. Da. Mandy je opet nezadovoljna. Oh my. Znaš što? Nicole uživa u svemu. I kladim se da bi, kad bi mogla, pojela i žlicu.
Ali previše šećera nije baš dobro. Nicole, jesti previše šećera nije dobro za tebe. Da, točno, sada znaš. Kako se osjećaš? Jesi li dobro? O, nema potrebe plakati. U redu, Britney. Pokaži nam što imaš. Zlatna Nutella sjaji kao pravo zlato. Stvarno te tjera da ga želiš probati. Hajde, Britney, učini to. Pričekaj trenutak, izgleda da djevojke imaju prijedlog za tebe. Sjebost, ponudi. $100 nije loša cijena, ali $1000 je puno bolje. Izgleda da je nadmetanje počelo. Wow, to su neki brojevi. I Mandy je imala uvjerljivije argumente. Ali moraš biti oprezan. Možda je u blizini pljačkaš. Ups, netko ga treba potjerati. U redu, pljačkaš je odabrao pogrešnu metu. Sada zna bolje nego se petljati s našom kraljicom. Kladim se da to boli. I naša kraljica konačno dobiva nagradu. Djevojke, nemojte biti ljubomorne.